Salibonani bathandekayo ezindaweni ezijiyeneyo lapho elikhona abasemakhaya abasezindleleni abahambayo labasezindaweni nje ezijiyeneyo. Ngithanda ukulibingelela ekuseni ngegama lenkosi lomfeli wethu uJesu. Siyabonga ithuba elihle lokubana sihlangane njalo emsakazweni. Sibonga njalo umsakazo ukubana usinike lona leli thuba elifanana lalona leli elokubana sizwe ilizwi likamlimu elizasinika ithemba, elizasinika amandla, elizasinika njalo ukumelana lezinkinga zonke zempilo esiqondana lazo kulokhu kuphila. Ke sike sikhothamisa amakhanda sikhuleke nxa siya kuthi sivule ilizwi likaNkulunkulu. Baba wethu othandekayo, siyabonga ekuseni. Sibonga isipho sokuphila. Sibonga umusa wakho omangalisayo ezimpilweni zethu. Sibonga uthando lwakho olukhulu. Sibonga lethemba esilithola elizwini lakho. Ekuseni lokhu nxa siya kufunda ilizwi ngale intshumayelo, umkhuleko wami ukubana bonke abantu abakuzwa leli lizwi angani kungaba isibusiso kibo. Linike ithemba, linike amandla, linike ukududuzeka, lilethe ukwelatshwa kwezimpilo. Lokhu ngumkhuleko wethu wokukholwa ngoba sikhuleka sithembele egameni likaKristu asifelayo. Amen. Intshumayelo yethu yanamhlanje ithi yona ngamabala esikhiwa, the certainty of his coming. Ubuqotho bokuza kwakhe. Ngifuna ukukhangela lapha ubufakazi obusuka eBhayibhelini obutshengisa ukubana ngempela uJesu uyeza azokwamkela lokuthatha abangabakhe kulona leli lizwe. AMAHEBHERU isahluko ngu-10 ivesi ngelika 37 yivesi ethathekisayo kakhulu. IBhayibhili lithi lona, ngiphethe lapha iBhayibhili lesizulu, sekuyisikhashana khona ozayo uyakufika kayi kulibala. Kuseyisikhashana nje, ozayo uyeza akayi kulibala. Itsho njalo incwadi eyingcwele. Ungafunda kuMaTEWU isahluko ngu-24 ivesi ngelika 30 usehlalayo nje. Ithi uJesu uzakuza ngamandla langenkazimulo. Uyakuza ngamandla langenkazimulo, ngamandla enkazimulo yakhe, ngenkazimulo yezingilosi langenkazimulo kaBaba. Ilizwi likaThixo lisobala ukubana ngempela uJesu uzakuza emhlabeni. Umpostoli Paul layo yakhuluma, ungafunda kwabaseThesalonika bokuqala ngu-4, lapho wayenika abaseThesalonika ithemba nxa babekhangela bebone sebelahlekelwa izihlobo, bona babekholwa ukubana mhlawumbe uJesu uzakuza besaphila. Usebanika ithemba ke nxa usuka layo kuvesi ngu-13 ukubana lingakhathazeki nxa libona laba abanengi belala laba, ngoba inkosi uqobo izakwehla ivela ezulwini ngomdumo omkhulu, ngokukhala kwethilongo langephimbo lengilosi enkulu. Bese kusithi abaleleyo kuKristu bakuvuka kuqala. Kuthi thina esisaseleyo siphila, iBhayibhili lithi siyakuhlwithwa kanye laye sihlangabeze inkosi emafini, kube njalo sibe layo. IBhayibhili lisobala bathandekayo ngobuqotho bokuza kukaKristu.
ngitsho la kuSambulo ngu1 verse ngelika 7 uthi bheka uyeza namafu amehlo onke ayakumbona. iBhayibheli lize lithi ngitsho labamgwazayo labo bayakumbona, kuthi izizwe zonke ziyakulila ngaye. So kusobala ukubana uJesu uyeza, futhi uyeza masinyane. Ihora livele seliphuzile elokubana eze uJesu azokwamukela abangabakhe. Ngithanda ke sihlobo esithandekayo ukuthi ngeke nginike ubufakazi. Abantu bakhathesi bazithanda izinto ezilobufakazi, ezile evidence, ukuthi nxa sithi uJesu uzakuza kanti sikutsho lokhu seyeme kubuphi ubufakazi. Mana nginike lobo bufakazi bokubana uJesu uzakuza. Lobu bufakazi ngibuthatha encwadini eyingcwele iBhayibheli. eBhayibhelini ku divine history, kumbali kaThixo eyingcwele, kusobala ukubana kulendlela etshengisa ukubana nxa usuka kuGenesis uzuyethutsha kuSambulo, konke lokhu kuthungamelela esehlakalweni sokuza kukaJesu. Zonke izehlakalo ezenzakala kweliphansi emhlabeni, zonke zithungamelela ku-grandstand, esiqongweni. Lapho kuyaphelela khona indaba, iyakuphela ngokuza kukaJesu esezokwamukela labo abenze intando yakhe kulona leli lizwe. Asifakeni ke ubufakazi lapha, sigijime phezukwabo. Ubufakazi bokuqala yibufakazi babokhokho abaphila endulo, i-testimony of the patriarchs. Okhokho abaphila endulo baphila belelihlo, bengalahlekelwanga ifocus, bengalahlekelwanga ngumbono, bengalahlekelwanga yikubana uJesu uyakuza kulona leli lizwe. Ungafunda kuJuda ngu14, uJuda ivesi ngelika 14, usitshela uJuda ngoEnoki. uEnoki sifunda ngaye kuGenesis ngale ukubana wahamba loThixo, wathembela kuThixo, impilo yakhe wayibeka ezandleni zikaThixo, wahamba loThixo kwaba kangaka ukubana kwelinye ilanga uJehova wathi, mntanami usuhambe lami kwenela, okwawona lo umhlaba usukubonile. Ungafunda uGenesis ngu5 ivesi ngelika 24, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi, mntanami woze ekhaya. Waba lesibusiso sokuya ekhaya engazange ebone ukufa. Bese sithi yena uEnoki kuJudi wachumayela, wafakaza ukubana uNkulunkulu inkosi yethu iyakuza labangcwele bayo abayizinkulungwane lezinkulungwane. Ubaba waphila impilo yathokozisa uJehova, wayechumayela ilizwi, usinika i-evidence, usinika ubufakazi bokubana ngempela uJesu uzakuza lenkulungwane zabangcwele ukuzokwamukela labo abakholwe nguye, labanjalo abanikele impilo zabo besaphila, bahlakanipha, banikela impilo zabo kuJesu. Ungafunda omunye ukhokho wasendulo, uJobe,
uJobe ngu19 ivesi ngelika 25 siya ku27 laye uJobe usinika ubufakazi uyaqinisa ngemva komshikashika wakuona lo mhlaba esiwaziyo imbali kaJobe uthi kwelinye ilanga uJobe ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi kwelinye ilanga uyakuma akukhathalekile ukubana sengifile isikhumba sami sesibolile kodwa ngawami amehlo ngiyombona umhlengi wami indoda enguJobe eyadiklewa lizulu ukubana ngubaba olungileyo obalekela okubi laye wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami kwelinye ilanga uyakuma emhlabeni kuthi loba sengilele sengibolile isikhumba sami uyakubiza mina ngiyakusabela abadala laba okhokho bethu basendulo basinika ubufakazi basinika i-evidence yokubana ngempela zihlobo ezithandekayo lo munye omkhulu lesi sehlakalo induna yesehlakalo ngempela siyakwenzakala kwelinye ilanga mana ngithinte njalo lapha omnye umdala ukhokho uDavida laye ungafunda kusihlabelelo ngu50 AMAHUBO ngu50 ivesi lingelesithathu ivesi ngelika3 uDavida laye uyafakaza futhi unika enye i-evidence obunye ubufakazi obukhulu bokubana ngempela uThixo wethu uyeza utsho njalo uDavida ku50 ivesi ngu3 uthi uThixo wethu uyakuza akayi kuthula umlilo udla phambi kwakhe kuyakuvuka kakhulu ngakuye uyakubiza kulo izulu ngaphezulu nawo umhlaba ukuze ahlulele abantu uDavida inkosi enkulu yakwaIsrayeli owagcotshwa phambi kwabafowabo kwathi loba wayesegcotshiwe wahlala iminyaka ebaleka ephethwe njengesigebenga inkosi uSawuli uthi hayi bathandekayo khumbulani ukubana uThixo wethu yeza akayi kuthula ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi kwesinye isikhathi ekuphileni kwakho lekuphileni kwami kulezikhathi lapho obona ngani uThixo uthule kulezikhathi lapho ozwa njengani uNkulunkulu kakho eduzane lawe kuthi nxa abalungileyo behlupheka nxa abalungileyo bencindezelwa nxa kungela justice le mercy kungela kulunga lomusa nxa kukhanya ngani abangalunganga baphumelela okwedlula abalungileyo emuntwini omethembayo uJehova nxa abangelacala bephoselwe emajele bephathwa kakubi bakhale baswele ophendulayo bese kukhanya ngani uThixo nje uthule kodwa ukhokho uDavida uthi uThixo wethu akayi kuthula phambi kwakhe kudla umlilo lesivunguvungu uyakuza ukubeka isihlalo sokwahlulela izizwe lamazwe labantu kwesinye isikhathi sikhala sonke bathandekayo sithi oh why Lord kungani kunje Nkosi kungani into zingahlangani kungani kungabi kuhle kithi funa ukukutshela ekuseni ukubana kwesinye isikhathi uJehova kathulisa isiphepho kodwa uthulisa abantu bakhe ukubana loba iziphepho zempilo zichaya ngapha la ngaphakathi uNkulunkulu uthi be still and know that I am God thula wazi ukubana nguThixo utsho njalo kumaHubo ngu46 ivesi ngelika 10 mana sigijime lapha kenke ngithinte ubufakazi besibili
abanye abasinika ubufakazi bokuza kukaJesu ngabaprofeti, the testimony of the prophets. Sibubonile ubufakazi babokhokho basendulo, asike sikhangele ubufakazi babaprofeta. Mana ngidobhe abaprofeti nje ababili lapha basinika ubufakazi. Umprofeti uDanyeli, ungafunda uDanyeli isahluko ngu12 ivesi ngelika 1 usiye evesini lesithathu, ukhuluma ngoMikhayeli. uMikhayeli ligama likaJesu nxa ethungamela izimpi zasezulwini. Uthi uMikhayeli isikhulu esikhulu, idwala laphakade, uyakusukuma ngayi kuhlala ehlezi, uyakusukuma kwelinye ilanga akhiphe ingubo zokusincengela, agqoke ingubo yenkosi yamakhosi lombusi wababusi. Kule ndaba engithathekisayo khona phana kuDanyeli isahluko ngu12 ikakhulu ngafaka umunwe kuvesi ngu2 lo vesi ngu3, uthi nxa esesukumile uMikhayeli uthi kuyakuthi abanengi abalele othulini lomhlaba bakuvuka, abalele mangcwabeni nxa uMikhayeli esukuma bakuvuka. Uthi abalungileyo bakuvukela ebomini, ekusindisweni, ekuthokozeni okungapheliyo, kuthi abangalunganga bavukele kulahlweni okungunaphakade. Ivesi ngelika 3 uthi kodwa abaqotho, labo abahamba ngokulunga lokukholwa phambi kukaThixo laphambi komhlaba, uthi abaqotho bakukhazimula njengokukhanya kwelanga, labo amagama abo abhaliwe encwadini kaThixo. Hayi bathandekayo, uyaqinisa umprofeti uDanyeli owatshengiswa izimanga zesikhathi sokuphela. Uthi ngemva kwakho konke ukuhlupheka kuleli lizwe uMikhayeli uyakusukuma. Umprofeti uMalakhi, kuMalakhi isahluko ngu4, uMalakhi waba ngumprofeti wokucina eBhayibhelini elidala. Ungafunda kuMalakhi ngu4 ivesi ngelika 1 usiya ku3, uthi uMalakhi bheka luyeza usuku, lolo suku luyabe luvutha njengeziko, kuthi abaziqhenyayo lolo suku kuthiwa luyakubaqeda. Utsho njalo uJehova wamabandla, uthi kodwa kulabo abalesabayo igama likaJesu kuyakuphuma ilanga lokulunga lilokwelapha emaphikweni alo, bayakuphuma batshekule beqe njengamathole esibaya, labo abalesabayo igama likaJesu. Abaprofeti basendulo bathandekayo baqinisa ngokubana ngempela uJesu uyakuza masinyane ezothatha abangabakhe. Asigijimeni lapha ke mfaka obunye ubufakazi, bufakazi bezingilosi, i-testimony yama-angels, izingilosi, izidalwa ezingonanga. Ungafunda kuZenzo ngu1 ivesi ngelika 11, nxa abafundi basebedangele bebona uKristu esenyuka waze wanyamalala emayezini, basala belokhe bemile bekhangele phezulu uJesu esehambile. Izingilosi bese ziletha i-evidence lobufakazi, zithi kulabo abafundi, madoda aseGalile, limeleni likhangele ezulwini lijolozele phezulu, ngokuba yenalo uJesu elimbonayo ngendlela ahambe ngayo ebonakala manqamu. uJesu ofanayo nguye futhi uJesu ozakuza azothatha abangabakhe. So sile evidence, silobufakazi bokubana uJesu
uyakuza ukuzothatha bakhe ngoba ngitsho lezi ingilosi izidalwa ezilalela uThixo lezilamandla amakhulu zafakaza kubafundi ukubana ngempela uJesu ofanayo uyakuza ezothatha abakhe. Asikhangeleni lapha enye i-evidence obunye ubufakazi bokuza kukaJesu esibunikwa ngabapostoli, abafundi bakaJesu abasala bephethe ivangeli. Bathina abapostoli, ungafunda uTitus ngo-2 ivesi ngelika 11 usiya ku-13 uthi uTitus ukuza kukaJesu lithemba elibusisekileyo. Silalo ithemba elibusisekileyo elokuza kwenkosi lomsindisi wethu uJesu. uPeter laye owaphila lo Jesu ungafunda ku2 Peter ngo-3 ivesi ngelika 8 usiya ku11 uthi uThixo kakhohlwa ngesithembiso sakhe. Njengoba abantu besithi uyakhohlwa, kodwa uyalibekezelela ngoba kafuni kathandi ukubana kube lomunye ongalahleka. Ngakho bathandekayo uyasitshela lapha uPeter, uyasitshela lo Titus, uPostoli Paul kuTitus ukubana ukuza kukaJesu it is the hope of the ages. Yilo ithemba leminyaka. Leli themba lokuza kwakhe lisinika isibindi ngesikhathi esinzima. Leli themba lokuza kukaJesu lisinika induduzo ngesikhathi sezinyembezi lezinsizi. Leli themba lokuza kukaJesu lithi loba indlela isinzima yokuya phambili kodwa othembisileyo uqinisile. Leli themba lokuza kukaJesu lithemba labangcwele elisinika ukunqoba izilingo. Kuthi lanxa izilingo zizayo njengamanzi egubhuza, kodwa silethemba lokubana siyakunqoba ngoba uKristu wazinqoba lezi zilingo. Sihlobo esithandekayo, nxa ubambelele kuleli themba ulamandla okunqoba ukuthandabuza. Nxa ubambelele kuleli themba ulamandla lokunqoba inzondo engabi senhliziyweni. Nxa ubambelele kuleli themba ulamandla okunqoba ukubuyela emuva ekukholweni. Nxa ubambelele kuleli themba ulamandla okunqoba ukuthanda inzuzo yomhlaba. Bambelela ethembeni esilichiyelwe nguKristu. Mana ke ngeke ngithinte lapha njalo enye i-evidence obunye ubufakazi bokubana uJesu uzakuza. Ungafunda ivesi esiyejayeleyo kakhulu lesiyithandayo esiduduzayo izikhathi eziningi. uJohane ngo-14 ivesi ngelika 1 usiya ku3 lapho uJesu nxa wayekhuluma izixwayiso zakhe zokuvalelisa abafundi ebanika amandla lokududuzeka lokubana bengakhathazeki ukuthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuba balikholwela kimi. Lapho engiyakhona kuvele sokuredi, kodwa ngiloba ngihambayo ngiza kubuya ngibuye ngilithathe. Isithembiso esimangalisayo. uJesu ngokwakhe wasinika ubufakazi, wasinika ithemba, wasinika ukuqinisela ukubana uzakuza. Uthi nxa esekhuluma ngale kucineni kweBhayibhili kuSambulo ngo-22 ivesi ngelika 12 uthi bheka ngiyeza masinyane futhi ngiza lomvuzo ukubana nginike ilowo lalowo njengo kusebenza kwakhe. Manini nithinte ubufakazi bokucina lapha andukubana sivale intshumayelo yethu yanamhlanje. Ubufakazi bethu bokucina bokubana uJesu uzakuza bathandekayo yibufakazi esibuthola ezibonakalisweni zokuza kukaKristu. Izibonakaliso esizibonayo kulona leli lizwe ziyafakaza sobala ukubana masinyane nje uJesu uyeza. Kule ngoma esasiyithanda ethi yona in a little while we are going home. Masinyane nje uthi umhlabeleli masihlabele ingoma yokuthaba, ingoma yokuthokoza ngoba ngesikhatshana nje siya ekhaya. Lokhu siyakubona kuzibonakaliso bathandekayo. Mana ngithinte lapha izibonakaliso nje ezinlutshwana ezitshengisa ukubana uJesu uzakuza.
Ungafunda uMatewu 24 ivesi ngelika 4 lo 5 likhuluma ngokudukiswa okuza kuba khona. Sesiphila kuleso sizukulwane. Sesiphila kuleyo mnyaka lapho kugcwele khona ukudukiswa kwezenkolo. Lapho abantu abaphuma khona endleleni yeBhayibheli. Lapho abantu okuba mqokwa ukwenza imali ngegama lika Jesu, uJesu abangamkholwayo lo ngatshintshi impilo zabo. uJesu uthi kubafundi nxa bembuza ukubana isibonakaliso sokuza kwakho lesokuphela komhlaba siyakuba yini na, uJesu esebaphendule masinyane ethi bhekani lingadukiswa muntu. uLuka 21 ukhuluma ngepolitical unrest, ngokungahlaliseki kwezombangazwe. uJesu uthi ekhuluma ngakho uthi izwe liyakuvukela ilizwe, izizwe sivukele isizwe, kube lokuzamazama ezindaweni eziningi. I-natural order of things iyakuphenduka, izinto ziyakuguquka, izinto ziyakutshintsha ngesiphangiphangi. Wena lami namhlanje singofakazi bokuvukelana kwamazwe, ukubana amazwe amakhulu ajamelene. Balebala laba balisebenzisayo bathi bona i-Cold War, impi eqandayo. Siphila kuzona lezo zinsuku bathandekayo. Konke lokhu kuyatshengisa ukubana masinyane ithilongo liyakukhala. Siphila esikhathini lapho ububi sobandile. u2 Timothy 3 verse ngelika 1 usiya ku 5. Siphila ezikhathini lapho uthando soluphelile, abantu abasela nhliziyo. uMatewu 24 ivesi ngelika 12. Siphila esikhathini lapho masinyane esihamba mbijana kodwa ngokweqiniso sisiya esikhathini lapho ukubhazuka emthethweni kukaThixo kuzakwenzakala. Ungafunda uSambulo 16 verse ngelika 13 lo 14 ukhuluma ngamandla ama-forces ayakuhlangana ndawonye bebhazukile emthethweni kaJehova. Kutshengisa bathandekayo ukubana ungabona abantu abanengi sebebhazuka emthethweni kaThixo, bephuma emthethweni kaThixo, ngazo kusiba le mystery ye-iniquity. Kuyaveza ukubana masinyane uJesu uzakuza. Esinye isibonakaliso esitshengisa ukubana uJesu uzakuza yikwanda kokufa. Ungafunda uIsaya 51 ivesi ngelika 6 uthi ubhekeni umhlaba uyakuguga njengengubo endala, labaphila emhlabeni bayakufa njengeminyane. Lokho bathandekayo singawufakazi bokufa osokubhahile lokugcweleyo, i-sudden death, umuntu aphongufa nje. Kuyatshengisa ukubana ngempela silobufakazi bokubana kumele silungele ngoba uJesu uzakuza masinyane. Isibonakaliso sokugcina esitshengisa ukubana uJesu uzakuza masinyane yikushunyayelwa kwevangeli. uMatewu 24 ivesi ngelika 14 uthi leli vangeli lombuso liyakuchunyayelwa ezizweni zonke as a witness, njengofakazi andu ukubana kufike ukuphela, umhlaba ungakavalwa. Kuyakuba khona ukukhanya okuvela elizwini likaJehova. Liyakukhanyisa endaweni zonke. Indawo ezimnyama ziyakuba ngezikhanyayo ngelizwi likamlimi. Lababotshiweyo, abanye ababotshwe ngomkabo, abanye ababotshwe ngama-systems e-culture, abanye ababotshwe ngabohulumente. Isikhathi singakapheli, ivangeli liyakubafinyelela lapha abakhona. uSambulo 18 verse ngelika 1 ukhuluma kakhulukazi ngalena inglosi yakukhanyisa umhlaba wonke. Izindawo ezisebumnyameni ziyakuvuleka zikhanye. Leli vangeli libe ngufakazi, litshengise masinyane ukubana uJesu uyeza masinyane. Nxa uJesu ezayo, umbuzo omkhulu ukubana wena lami kambe silungele na? Ngoba uJesu uyeza bathandekayo
ukuzoqeda uhlupho lomhlaba. Nxa ezayo uJesu uyakuqeda ukufa, ienemy enkulu, isitha esikhulu. Jesu uyakuqeda izinyembezi. Jesu uyakuqeda inhliziyo ezidabukileyo. Jesu uyakuqeda ubuhlungu. uJesu uyakuqeda ukwehlukana. uJesu uyakuqeda isono. Bheka uyeza ngamafu, amehlo onke ayakumbona, ngitsho labamgwazayo bayakumbona. Umbuzo esiwuphendulayo namhlanje kuseni mina lawe yikubana kambe umlungele uJesu nxa eza na? Isaiah 1 verse ngelika 18 uthi woza sithethe indaba sindawonye. Loba izono sezibomvu sezithe dephu, ziyakuhlanjululwa zibe mhlophe njengeqhwa. uJohane 6 verse 37 uJesu uthi ozayo kimi angiyikumlahlela phandle. Ungafunda kwabaseRoma 8 iverse ngelika 8 uthi akukho kulahlwa kulabo asebe kuNkosi uJesu. uSambulo 3 iverse ngelika 20 uthi bheka ngimi emnyango nginqonqotha, uma ekhona olizwayo ilizwi lamavule ngiyakungena ngidle laye adle lami. Akube kuhle isihloko sami esithandekayo kuwela kimi ukubana nxa uJesu enqonqotha enhliziyweni angani singabe simmelele, kuthi mhla ezayo sitshekule njengamathole, sigijime simhlangabeza ngoba senzile intando yakhe sanikela izimpilo zethu esandleni sakhe. Asikhothamisela amakhanda sikhuleke nxa sivala yona le inkonzo. Baba othandekayo osezulwini, siyabonga umusa wakho lothando lwakho olukhulu njalo lumangalisayo. Yona le intshumayelo yanamhlanje angani ngamandla kaMoya oyingcwele ingathola indawo ezinhliziyweni zethu. Isinike ukubambelela kuwe, isinike ithemba emhlabeni osulahle ithemba. Yesule izinyembezi emehlweni ethu, isinike ukubheka ngale kweyezi elimnyama sikubone ulokhe uhlezi ulawula izenzakalo zomhlaba. Sithethelele ukona kwethu, sinika amandla nxa sisaphila kuona lo umhlaba, silungiselele ikhaya elizayo masinyane. Akube kuhle kithi kibo wonke sizwileyo yona le intshumayelo, labo bonke abakholwa nguwe emagumbini omhlaba, angani mhla kukhala ithilongo singathola amagama ethu ebhaliwe ebhukwini lakho lokuphila. Kungumkhuleko wethu okukholwa ngoba sikhuleka sithembele egameni elilamandla elikaKristu esilibonga manje kuze kube phakade. Amen.